Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kenya. Amakuru y'ibanga aturuka mu bantu ba hafi ba Perezida Uhuru Kenyatta aravuga ko umunyapolitike ngo yaba ari gutegura rwihishwa Musalia Mudavadi akaba ari uzamusimbura ku mwanya wa perezida kandi akamushyigikira mu matora yo mu kwezi kwa munani umwaka utaha. Ikinyamakuru The Star cyanditse ko cyamenye aya makuru, ariko ngo hari abandi bantu bari mu kwaha kwa Kenyatta baba badashyigikiye uyu mugambi bifuza ko Raila Odinga uyobora ishyaka ODM usanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi yahabwa amahirwe ya nyuma yo kwicara mu ntebe iruta izindi mu gihugu nibura imyaka 5 gusa, kuko bitabaye ubu arashaje ngo ataba kibaye perezida. Icyo kinyamakuru cyanditse ko Kenyatta yifuza ko Musalia Mudavadi wahoze ari minisitiri unasanzwe ari perezida w'ishyaka Amani National Congress yazahangana na William Ruto gusa, ariko bashyigikiye Odinga nabo ngo bavuze ko natagaragara ku rupapuro rw'itora bazigaragambya. Hari ab'imbere kwa Raila Odinga bavuze ko bitumvikana ukuntu umuntu uzwi nka Raila Odinga yashyigikira undi mukandida ku mwanya wa perezida, bakumva byaba ari agasuzuguro ngo wenda yanatorwa akabutanga ategetse manda imwe gusa. Ku rundi ruhande ariko ikinyamakuru The Star cyanditse ko hari icyoba ku gihe cyose Raila Odinga atashyigikira Kenyatta kwemeza Mudavadi nka kandida ya perezida, ngo byaza barwaserera bikorohera William Ruto gutsinda bitamugoye kuko abandi bazaba bahugiye mu gucagagurana. Musalia Mudavadi nawe ngo aherutse kwerekana ko yaba afitanye ibanga na Kenyatta, avuga ko imyitwarire ya Vice Perezida William Ruto washwanye na Perezida Kenyatta ari nk'umukinnyi witsinda igitego mu kibuga ubundi ngo ahita asimbuzwa. Nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Uganda, abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe Dr. Kiza Besigye uri mu bashinze ishyaka FDC ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kampala yatangaje ko uyu mugambi we yakunze kuvuga yise amahirwe ya kabiri cyangwa se plan B mu ndimi z'amahanga, ugamije gukuraho General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni umaze imyaka 35 ku butegetsi. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditswe umunyapolitiki ari hamwe na Patrick Boya Muriati wari uhagarariye ishyaka FDC mu matora ya perezida aherutse, bahamagariye abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abanyarwanda bose gusenyera umugozi umwe hakaba impinduka mu mutegekere y'iki gihugu. Bwana Besigye watsinzwe ku mwanya wa perezida wa Uganda ugira kane kose na Museveni kimwe na mugenzi we Amuriati utsinzwe inshuro imwe gusa, bavuze ko badateganya gukoresha inzira y'imvururu ngo bagere kuri izi mpinduka bifuza. Mu kiganiro n'itangazamakuru Bwana Besigye yavuze ko atazaca inzira y'intambara nk'uko Museveni yabigenje, ariko ngo hazakoreshwa inzira zose demokarasi yemera, bagakuraho icyo yita agatsiko k'abasirikare bategetse igihugu. Yaba Dr. Kiza Besigye Kifefe ndetse na Patrick Boya Muriati Bahimba Power bavuze ko abanyarwanda bagizwe abacakara mu gihugu cyabo, basaba abaturage bose guhaguruka kuko ngo nibumva neza uburemere bw'ibyo bavuga ngo nta byumweru bibiri byashira ko bita agatsiko k'abasirikare gategetse igihugu batagakuyeho. Kiza Besigye yanagaye amahanga agumya gukorana na Uganda, cyane cyane abatanga amadeni ku gihugu ndetse n'abadiplomate basura abantu gusa nk'abacyaguranye. Yavuze ko igihe kiriho atari icyo gusura, ahubwo ngo abantu bakwiye guhaguruka bakagira icyo bakora hakaba impinduka mu gihugu. Nasimbukiye muri Tanzania, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe Perezida John Pombe Magufuli yahaye ukwezi kumwe ibigo bya leta bibereyemo umwenda urwego rw'amagereza mu gihugu kuba bishyuye cyangwa se bagafungwa nabo. Uyu mutegetsi bwo atahaga inyubako urwego ruzakoreramo, umuyobozi warwo yamugaragarije ko ibibazo byinshi rufite rubiterwa n'ibindi bigo bya leta birubereyemo umwenda wa miliyari 10 z'amashiringi, ngo ubona kubona imyenda y'abakozi barwo ni ikibazo gikomeye. Bwana Magufuli yasabye umusirikare mukuru uyoboye urwo rwego gukoresha ubumenyi bw'abanyururu bakaruteza imbere, cyane ko nk'ibyo byo kudoda imyenda bakabaye babyikorera. Ikigo kitazishyura umwenda ku gihe ikinyamakuru The Citizen cyanditse ko perezida ategetse ko kizajya gikatwa amafaranga cyari kuzakoreshwa ku ngengo y'imari agahabwa uru rwego. Muri Tanzania kuri ubu ngubu ngo hafunzwe abanyururu babarirwa mu 33,300 mu gihugu cyose. Icyakora ngo nk'uko ariyo gahunda iri mu gihugu, mu ijambo rya Magufuli ryatambukaga mu bitangazamakuru bya leta, yongeye kwihanangiriza minisitiri w'ubuzima buza kuzajya mu cyo yita imporera yo kugura urukingo rwa COVID-19 ruri kugurwa hirya no hino ku isi. Yongera gushimangira ko abanyatanzania bagomba gukoresha imiti gakondo ku ndwara nk'izi zandura nk'ibicurane. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Banditse ko Alex Tambwe Mwamba wahoze ari perezida wa Sena yeguye kuri uyu mwanya nyuma yo guterwa icyizere n'abasenateri bagenzi be. Ikinyamakuru Ragtorite cyanditswe mu nteko rusange yateranye igamije gusuzuma ubwegure bwasabirwaga abayobora urwego rukomeye mu gihugu rwasize Vice Perezida wa mbere wa Sena gusa ari we Sami Badibanga, abandi bose bateriwe icyizere bareguzwa. Alex Tambwe Mwamba yanashinjwaga gukoresha nabi umutungo wa Sena. Mu minsi mike ishize umushinjacyaha mukuru mu gihugu aherutse kwandikira Sena asaba ko yamukuraho amaboko agakurikiranwa mu nkiko ibyaha bya ruswa zibarirwa muri miliyoni z'amadolari. Ukwegura kwa perezida wa Sena wa Kongo bivuze ko bahuze ari abambari ba Joseph Kabila wahoze ategeka igihugu kandi bakomeye, bose bamaze kubererekera perezida mushya Tshisekedi wakunze kugorwa no kuba mu butegetsi bukuru mu gihugu nta bantu be barimo. Perezida wa Sena yegujwe nyuma yo kweguzwa kwa perezida w'umutwe w'abadepite ndetse n'uwahoze ari minisitiri w'intebe.